orduen horre egon ginen, gauzako zelan reformatorien gaudela, zegoen elekaiko gazte bat, Madrileko bertan. Eta, de Vitoria, ¿cómo habéis venido? Por esto y esto. Os cago en la puñeta. Antiquipiagunera esan zuen, oye, ¿y por qué no hacemos una asamblea en el patio del reformatorio? Ah, bien, vale, sí. Eta orduko bitartean pazifista batzuk detenituta egon ziren. Oriol familia horkoa horretariko bat. Eta gero militar baten semea bebai. Psikologia ematen zuen Donosti, eta nirekin esaten zuen euskara ikasten zurekin hasi nintzen kartzelan. Eta bai, lehenengo klaseak, eta berak euskara hasi egiten du, eta Karabantxelan hasi. Eta plana, el Comité Ejecutivo de las Juventudes Comunistas, detenituta reformatorio, bai. Eta LKIkoak, orduen, coinciden pacifistaren gana, oye, aquí hay gente de Vitoria por esto y esto detenido, y entonces, pues, vamos a hacer una asamblea en el patio, sentarnos y que hablen. Así, bien, vale. P5 gana Juan, que ellos no han estado en las huelgas de Vitoria y no pueden hablar de eso. LKIko oso askarra, y de la Revolución Rusa, ¿nos vais a hablar vosotros? ¿Estuvisteis allí? ¿Qué? Claro, zer gertatzen zan bitartean, hemen erabilitako tresnak eta estrukturak eta erabakia hartzea, hauren politika eta jokaeraren kontra zegoen. Eta ez zeukaten gogorik egiteko. 3 hilabete pasatu ziren, eta atara ziguten preso politikoaren gana, Sexta Galerian. Sexta Galerian, han zegoen PC-ko jente asko, liberatuak, eta beste agente bebai. Nik Gernikan egon izeneko gure etxetik pasatzen zen bat, Ortuzar, ardo saltzailea, kalean egitzen zena, preso hor be. Eta orduen, asamblea bat, PC-koak bat bezan etorri, izuten nahi. Eta urten gendun, bueno, eta momentuaretan preso politikoekin gaudela, pareta banatzen gen preso sozialak. Eta preso sozialak, kopekoak, urten zuten teiatuetara huelgan. Eta orduen, mesua bialdu zuten, ia egiten gendun haurekin alkartzeko indarra. Eta orduen, asamblea bat egin gendun, eta diskutitu haber zer egiten gendun. PC-koak ez ziren etorri, ez ziren susmatu, eta besteok alkartu ginen danok. Eta gogoratzen az, Juanjo San Sebastián entzun daukazu Mendizalea? Bai. Bueno, hori nire tailerrean zegoen LKIkoa, los 13 puntos. Eta gero, eskapatu zuen, eta guri detenitu. Eta bera, Madrilen, handik hilebete faltazala olakon bat, kanpora izpetzeko entregatu egin zen, eta orduen Karabantxelera, preso politikoekaz. Eta orduen, diskutitzen gaudela, a ver, nos sumamos o no nos sumamos, a ver, los presos sociales. Eta goratzen az partiduaren eskemak. Eta, bueno, guk erabaki gendu, bai, eta Juanjo San Sebastián, yo tengo que llamar a Bilbao. ¿Tienes que llamar a Bilbao para qué? No, para, con la ejecutiva de eso, decirles a ver si me sumo a la huelga. Listo, pero, a ver, sí. Me parece muy bien que te juntes con la ejecutiva si están presos como tú, pero que ellos que están allí, tú tienes que esperar que ellos digan
para tú tomar la decisión de sumarte o no a la huelga. Gure makurtu zuen, eta egin genuen huelga, astebete huelgan egon ginen, huelga de hambre, eta amnistia eman zuten. Abuztuan, ez dakit amnistia, lehenengoko amnistia bat, eta izten genduen amnistia horrekin. Eta hona etorri ginen nien, trenean, jente itxaroten, Blanka jaize ziren, jente mordoa, eta polizia jotzen hasi ziren, eta astebete huelgan, baina huelga de hambre eginda, baina korritxu gendu. Eta orduko ja jentea, invitatuta, Mano, mañana hay una asamblea para decidir no sé qué, no sé cuántos, sindicatos y partidos y tal. Coño, pero en Francia también tenemos sindicatos y cuál es la... Y Olarra quiere sindicatos también, ¿eh? Entonces, a ver qué juego hacemos y qué asamblea. ¿Para debatir eso o asambleas informativas para ver la cabeza de LKI, el otro qué dicen? Eta claro, sakabanatu ginen eta handik bigarren aniversarioan gogoratzeko martxoaren 3 zatiketa gure artean. Batzuk esaten gendun, egingo dugu asamblea, debate, diskutitu zer, eta beste batzuk nahi zuen, no, asamblea informativa, que hablen los jefes, las consignas, no jugamos. Eta hor bukatu zen. Eta hor nekon hartu zuten, hori, transizioa, por un plato de lentejas, eta ejerzitoa golpea eman zuena gerra bezperan, pilar de la democracia, polizia, torturadoreak, garbitu gabe, tribunal orden publiko jarraitu, eleixia bere poderearekin, justizia, da justizia ez, eta hori, burbuko eta zanez.